Ki Sipai Border Security Force BSF kilayo ban kem haduh ar penriu ngut kinong Bangladesh, pat sangut kinong India ki bayarap penrung tu na ki benta kaput hapo West Garo Hills District. Hadian balayo ya kajingtip ka babnia ki BSF na ka 22 Battalion kilayo ban batno ilai tili ki kali na ka Surok Hill Road hamat chok para bat hadian kajing talasi alap ya kajing don jung kinong Bangladesh ya ki balaya rap penrung tu da kinong elam lenti na India syapo ke jela. Da ka ni kajingklo jung ki BSF lala ban khanglat ya ka kajingwan rung tu jung ki beriu na po Bangladesh bat ka bapen iru ya kajingkut jingmud kabas kem jong ka ni katanat Sipai na kabenta banya dai ki kam shongsngan jong kari. Kani kajing khandra kabas seiso ka kedoru halor kabenta ka bokongsan kaba ki Sipai BSF kidang yai beteng bantri borba ban khanglat ikikam beman bat kikam wanrung tu ling bagi jaka kaput bat ka Bangladesh.